Nong aiktin ka National People's Youth Front uba baca pengrup hene kesengi habai keren bikinong tok kubor halor kaseng VPP ulaong kumba kalong menta ka VPP kin sayat penkulmar jemut shwa paramaki kinong ngelam ya kaseng jonggi ula benrap da kabaong ha ka politics ka politik kabayat ka VPP kinamla ban priang bat kum kani ka politics kanum ne slam namar banlong nong ngelam sensyar donbor hak sensyar pajba kinamla ban priang ula benrabru da kabaong hadin ke election ke VPP kala yelek kai football marway hamadan kitap gol kat bamuan nagaliang ke NPYF kala penkre ban mi madan bat ban pensngo tu ki pajba halor ki kam ki ba kaseng NPP kale lengba ke sarkar MDA kap kum ka jinglong ka partai ka VPP kinsa ya pen kelumar jengut syah paramaki hi kilidas ya ke parti jongki marvi po ka politik si kumkane ka politik ka bakayat ka VPP nginumla ban pediang bat kumkane ka politik kanumla ban ne islam namar baling au manumla ban pediang namar ba balong dictatorship style of leadership kamut hak demokrasi hi babun balang kinumla ban pediang bat bagin communalized ru kadai ka ke ba ki pajba jong ka setiat kinumla ban pediang Jadi kini ka way of joka ngong ba boros kata menta hadin ke election pada UBPP wilayah football marway apa madan tap gol ka bomon dan data kadau nak liang jongi ke NPP ke NPYF ilong di belakre ba mengiru mentangin mi baginnya ya bagin pensotu ki pajba ba ke ki program ki ba ka neka parti ke jongi lingba ka sarkar MDA tu bakale nang benta pajba ba ye jongi